Hello guys, good morning. Anin tayo mga guys. Ipangtangtangan na mo og paon ang amo ang panagat guys kay bahaw naman eh. Nauga na guys, nahimo ng buwad mo na among gitangtangan. Kay niadto pa maning duha ka bagyo guys. Taud-taud nagpud ning mga paon na. So amo nang gitangtangan kay murag nilino na guys. Managat na pud sila. Ngita na punta ni og paon. Pilang kaadlaw na guys nga wa mi makapanagat tungod kay do na lagi gasunod-sunod nga bagyo. Lisod po atong ipugos guys. Hadlok pod. Kuha sa tong bayad ato ka doy. Papa. Mula ka to si Jalay. Ato sang pila ra may sugilanon guys pagkahapon. Pagkahapon ani guys namaon ako. Sayo ko naman ani mga alas 2 patingli sa udto kay mainang sayo kay mamaon guys kay aron dito iabot og duka. Kay kung mamaon na ta og git-git na guys nga magkupot-kupot pa ta dapat ang kupot-kupoton mao na nga sayo ta maon kay aron lugar kay ang oras ani taas tag himudlay guys kung nakapaon na tadaan. Kay dili lalim guys, maghiwa pa kag una. Imo pang putol-putulon ning bulinaw guys kay di man maayo og dagko imong paon. Igo-igo ra man jud mao nang paghuman og hiwa ani guys. Mamaon na pod. Daghang pagseremonyas ning panagata guys kay humaghusay sa panagat imo pang ngita pagkagpaon imong asinon paghuman imo na pong hiwaon dayon na pud paon basta kay murag di jud ka kabiya ning trabaho guys entero adlaw hantod na lang magabi ka ani og paluyag-luyag jud ka aning panagata. Ako ang atiman anig panagat guys kay si Mr. to aman nagtrabaho. Nagbuwag-buwag kinta mi ani guys si Jad nagtrabaho ako po ning balay. Asindan po ko og atiman sa panagat. Ato makita guys. Hapit na mahuman no. Kana na lang ang panan oh. Nahibaw tingali guys nga namaon mi kay nidagom na mampod. Tay murag gikabuangan gadyon mis panahon ba. O atong panghinauton guys nga ugma puhon makalawd ta. Ataw-taw na pud guys nga wa ta kakaon og labas. Mangina ta og mapuhon nga makalawd ni puhon kay murag gusto na pud sudan guys. Mas nindot na din ato ang kaugalingon nga kuha kay makapatuyang ta guys. Og pasensya na mo guys og maora poy lingaw nako karong hapuna og shout out na lang sa ako mga viewers, followers. Og ako mayon guys, daghang salamat. Bye-bye.